Yes, these are Heat of TV, the #1 channel in our country. Urabona yuko aba artiste byo mu gihugu kibanyi cyo mu Rwanda bamaze gushika hano mu kibuga cyiza Airport International. Ona ko Bata ni gute none uraho urankumi Ça va? Oui. Ça va très bien, merci. Oui, oui. Wala barika bazi bari oya ni barabe uko ije inyuma Kibuga cy'indege. mujino rero wala muri tayari twaye ndindira umviriza sivyo tubayikaze kwanza mwakoze kuza nkuko mubibona aba artiste bamaze gushika turi kumwe n'umu DJ akomeye cyane mu karere ka East Africa yaramaze iminsi ari muri tour ku mugabane wa Burayi turi kumwe n'umu artiste akomeye yatowe nk'umuririmbyi w'umwaka mu gihugu cy'u Rwanda afise uno munsi agashime ka YouTube afise amahit n'amahit yakoranye indirimbo na TAMBWE indirimbo yitwa Quality rero ingene bigiye kugenda nuko ni minota itarenga 10 tuza kuvuga ku bijanye n'ibiteramo bibiri biteguwe kimwe kizoba ku munsi wejo kuri Miki ya Midi Lounge kindi kizoba ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Gitega tugerageze tubaze ibibazo bijanye n'ibiteramo hama ibindi tuzora mu mwanya mwiza wo gukora ama interview umwanya ni gwanyu tubashimira abantu bose bashoboye kuza muri kino kibanza ni ibiteramo kizoba ejo Friday na Saturday mu ntara ya Gitega tuzaba turi kumwe na TAMBWE We Love Music with Design tuzaba turi kumwe na Alvin Dramati n'abandi benshi mane baho mugisha karibu sana Brian karibu sana Kenisol mubanze mwidondore ku barundi unatubwira ingene muri ko muri itegurira bino biteramo n'ingene urugendo rwagenze kuva i Kigali gushika mu gisagara ca Bujumbura tumeze neza njye ni BRIANNE nk'ibisanzwe ngiye hano ni mu rugo kandi ngewe iyo ngiye kuza gukorera i Burundi mba nishimye kubera yuko nyine ndisanga ntago nyine ibintu byose hano umuntu ahita bivuga ubwo muzabukinga ama interview kwa Ami Pro ubundi tuyavuge ko. Thank you so much guys akoze cyane kuza ndishimye cyane ntabwo nari nzi ko ndibuze kubasanga aha ngaha mwese ni umugisha ukomeye cyane Burundi tubafata nko mu rugo tujanga kubataramira abarundi nibyo twifuje guhera igihe kinini gitambutse ariko right now birabaye ni umugisha ukomeye cyane ndabashimira ko mwitabiriye mwajanga kutureba kutwakira twazere ibibazo bitanu bitarenga imbere yo kutuza kuja no kuma interview atandukanye ndagushimiye Ami Pro kuri kano kanya umpaye nitwa Alvin Gucci kuva muri Heat of TV the #1 channel in our country mu batara nigo batsigera bananirwa kiretse iyo twigirishije Kenisol na DJ Brian turabaha ikaze mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi nizere ko katari incuro ya mbere Kenisol ugeze hano mu Burundi nizere ko kandi urugendo rwanyu rwagenze neza kibazo canje ca mbere ndacerekeza kuri DJ Brian ariko na Kenisol nivyaba ngombwa araza kunyishura DJ Brian ubuheruka hano waruviye mu giteramo ca Breeze Melody yari cari giteramo cari categuwe na 155 utashe mu rugo mu Rwanda waravuze yuko nta muhanzi nyarwanda akwiye gukora show ya playback ariko ubu tumubona Kenisol aherekejwe na DJ Brian abarundi bitege yuko DJ Brian ariwe azovugiriza Kenisol cyane bitege live ya
Kenny Soul. impamvu navuze yuko umuntu aba agomba gukora igize nyuma gatoya umuntu ataba agomba gukora playback nuko ataba afite DJ uri professional uri international ntago uzafata umu DJ uri local ngo umuzane mu gitaramo kiri buzemo abantu 1000 cyangwa 2000 either niba udafite umu DJ uri international koresha live band igucurangira sibyo uwo mu DJ acuruze ku bantu nawe uburi gucuruza kugira ngo abo bantu bawe banezerwe niyo mpamvu nabivuze ya impamvu Bruce Melody ntago nari kumucurangira kuko itwe dufite na live band twazanye so impamvu rero ngomba gucuranga nuko am international DJ bro. Yes sir. Yes. Kenny Soul ugiye kuzohura n'ibihangange bikomeye cyane mu muziki w'u Burundi witeguriye gute abarundi bakwiteguriye gute kuri iyi misi ibiri uzokorera kwigiteramo kuri Avenue de l'Arche kuri Miki hamwe n'Igitega abarundi ndabashaka cyane kubera ko ni experience nje gufata mu Bujumbura mu minsi yashize nari ndi hano nari ndi kureba ukuntu situation iri kugenda ahangaha ariko right now nje kugaruka ngarutse nk'akazi ndashaka kubabona nyine ndebe rwa rukundo birirwa bamereza muri comments birirwa bambereza ko abarundi basupportinga music yacu cyane ndanabibashimira cyane ni iby'agaciro ngiye kuba njanga no kugira ngo ndebe koko rwa rukundo banyereka kuri social media where ko barunyereka nyine live man. Okay, tubaze ikibazo cha nyuma kabos ikibazo cha nyuma mbere ko nangiza undi munafise ikibazo ngaho Jerome ikibazo cha Jerome Kizibona bari ku mutarambirwa muri Hadiso Cafe turashaka kumenya muri make mu gihugu cy'u Rwanda Kenny Soul afatwa gute binatume umurundi ariko arumviriza ariko arakurikirana avuga ati nta mvo niyo yotuma bagenda kumuraba Kenny Soul afatwa nk'umuhanzi muri rusange n'umuntu uri gutanga itafari muri music itafari ndakeka mubyumva itafari uri gushiraho umusanzu nyine kuri music nyarwanda nkuko wakumva Double J Dramati muri music y'u Burundi ni Kenny Soul rero uri kugerageza kuzamura ibendera ry'u Rwanda n'u Burundi butavuyemo kuko turi umwe ya nta gikomerezwa cya hatari Kenny Soul nyine uri kugerageza kuzamura nyine music bazoze no kuvuga ati nta kirenze bazaze hoya nta kiranze kuko nago mfite byinshi ndusha bagenzi banjye ariko mfite umusanzu ndi gutanga mfatanyije na bagenzi banjye kugira ngo tuzamure music muri rusange y'amano. Yes nuko rero tubashimira abanditsi n'amenyesha makuru kuba mwashoye kuza turi kumwe na Wiz Design turi kumwe na Gusto kuva muri We Love Music aba nimwe bazokorana na bano ba artiste mubona hano tugira dufate ifoto y'aba artiste imbere yuko tuza kubandana n'ibindi dusabe amenyesha makuru twegege inyuma gato kugira ngo dufate ifoto y'aba artiste bazogaragara ku show. Gufata n'ifoto ya hotel nziza kwa sababu muramba y'abantu kuri hotel ya mbere ariko ahora ni nasa yo mutse kuri hotel akabakira gusa kandi birasanga ya adresse basi hotel ya mbere karibu ndaza kubana adresse ndayigenda nta kibazo nimero ki